Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu ba Schedule Official, udukurikiye uhereye hose turagusuhuje. Muri iyi minsi turimo turagenda tubagezaho amaseri y'ibiganiro bitandukanye byo mu karere, niyo mpamvu mutarimo munambona ku buryo bw'amashusho, ariko turagenda tubagezaho gake gake ariko vuba cyane. Turagaruka mu by'amashusho, ni uko tugira ngo izi topic zose zigenda wumva muri aya makuru tugire umwanya wo kuzaziganiraho. Tugenda tubinyuzamo gutya tunafata ingingo imwe tuyiganiraho, ko mu kiganiro nk'iki kiba kinyuraho ibintu byinshi bitandukanye bibera mu karere, Burundi, muri Congo, mu Rwanda, mbese muri aka karere kacu duherereyemo. Hari ibibazo byinshi biba bihari, murabizi hari ibibazo biba biri mu nce abanyamurenge batuyemo. Ibyo ni ibiganiro byose tuba tugiye tubagezaho, ariko tuba tunyuzaho tunabagezaho n'ibiganiro byinshi tuba twagiye tugirana online, ariko bikarangira tubibageje hano mu majwi yahuje. Mukurikire ibiganiro byacu. Utarakora subscribe wibuke uyikore kugira ngo utaza gucikwa n'ibi biganiro. Turabashimiye, mukomeze mukurikire ibiganiro ku buryo burambuye. Ubukungu mu nda y'isi bufasha mu iterambere ry'isi yose. Ni igihugu kibonekamo kopa nyinshi, kibonekamo cobalt nyinshi, kirimo peteroli na gaze, kirimo zahabu na diyama, kirimo manganeze na tanturumu n'andi mabuye y'agaciro afatwa nk'ari ku isonga mu iterambere ry'isi ry'iki gihe. Gendeye kuri icyo, ntabwo ushobora kuvuga ko igihugu gifite ibyo ngibyo ari igihugu gisuzuguritse. Ubwo iyo Kongo ubuvuze uko njye sinyizi. Hari ishobora kuko dufite ibihugu birenze kimwe byitwa Kongo, hari ubwo buvuze Kongo Brazzaville nayo uretse yuko idasuzuguritse. Ikindi ndibuze kuvuga ko ni igihugu gifite percentages nziza ku bantu bari bien educated, bari well educated. Nta institution n'imwe muri institution zikomeye zibonekamo ibihugu byo muri Afurika udashobora kubonamo abanyekongo. Ndi kugerageza gusamarizinga mu bintu bikeya. So ni igihugu kariya mu karere, nicyo gihugu cyonyine gifitemo umuntu wahawe prix Nobel d'Or, Dr Mukwege. Afite n'umwihariko yuko akomoka muri Eastern ya Congo akanahakorera. So nshaka nagarukira kuri ibyo kugira ngo mfashe Masisi kumva Congo nkomokamo kitandukanye na Congo akomokamo. Ashobora kuba ari ukutamenya cyangwa se ari ukumenya akabyirengagiza, ariko Congo ntabwo ari igihugu gisuzuguritse. Wasanga akomoka muri ya Congo ngo y'umwami Rwabugiriye. Okay. So cyo nshaka kuvuga nemeranya nawe, hari ibibazo byagiye bibonekamo bihari, nacyo cyatumye nzamuka. Aravuga ngo ni igihugu gisuzuguritse ngo kubera yuko ngo inyeshyamba z'ikindi gihugu zaje ngo zikaba resettled muri cyo, ngo zikacukura indake zikagira uti. Nikosa ryabaye ubutegetsi bwa Kongo, kandi abatumye igihugu kigwa muri ayo makosa nibashyigikiye. Arifuza yuko ibyo ngibyo byazahoraho byiteka ryose, aho inyeshyamba zajya ziza zigashyirwa mu ngabo z'igihugu, zikanazamurwa kurenza abandi bari mu ngabo z'igihugu. Umuntu akaba yari koporo agahita ahabwa koroneri, nyuma y'imyaka 5 akaba abaye generali, noneho akaza akaba ari uze utanga green rights, uburenganzira bwo kurema izo ngabo z'abanyamahanga ku butaka bwa Kongo. Hari amakuru agenda asohoka amwe n'amwe twari tuzi, andi tutari tuzi nk'uko agenda avugwa. Nimba yagerageje gukurikirana ikiganiro cya Jean Pierre Bemba, yagakwiye kuba ari gusobanukirwa ibintu byose, agasobanukirwa ese izo Red Tabara zaje zizanywe nande, ese uwazizanye ubusinyeshyamba ashyigikiye iri muri AFCM 23, iri no mu bica bikontororwa nayo ariyo Joseph Kabila Kanande. So Kabange
so n'ibindi byinshi biri aho ngaho. So rero ayo makosa yabayeho, twagize amahirwe haza intwari ishobora kuyadisikavaringa igakora itandukaniro n'ababanje. So iyaba yabashaga kumva ibyo ngibyo, ariko ntabwo ushobora kudefinisa amakosa yabaye ngo yadefinise mu gihugu. Amakosa yakozwe na Kabila ntabwo akwiye gutuma Kongo iba igihugu gisuzuguritse, nta nubwo akwiye gutuma umunyekongo yumva yuko atewe ipfunwe no kuba akomokamo. Ibyo byiza navuze bituma energy ku isi ibasha kuboneka, bituma hari ikintu gikinene nibagiwe, nitwe dufite ishyamba rya kabiri ku isi rishobora guproduce imvura. Ukumva kariya karere kose tugafatiye runini mu bintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ntabwo nirinze kuvuga ku bya Kongo bwayo, kubera yuko ntabwo dushobora kugirira inyungu abandi twe tutayifite. Rero nimba wobona amakosa yabayemo amenshi agezwemo n'uruhari nabo uri inyuma, ndikwanga kukuvugaho kuko wowe n'abandi muri victime. Namwe buryo umuntu akoreshwa ntabwo aba ari umunyabyaha, amenye ko akoreshwa agahindukira byarushaho kuba byiza. So icyo nshaka kuvuga ni icyo, ni ukuvuga yuko amakosa yabo ushyigikiye niyo atuma ibyo bibazo byose bihari, niyo atuma imiryango yarabaye inshike, niyo ituma abana bamwe barasinye kontra zo gupfa, umwana agakura yagira imyaka 17 akinjira mu gisirikare agapfa kuri 18. Tukaba tugize generation ipfuye ubusa. Njya numva ntewe isoni no kuvuga yuko ari ibitambo by'imfabusa, useless sacrifices, ibitambo by'imfabusa. Ari nabyo Sefu Murenge yavuze, buri hari ukuntu ajya agera agatebya ariko akavuga kuri kwishima. Ntabwo umuntu ashobora kurongora umunsi muri uko kwezi agapfa, none ukavuga ngo abapasitoro n'abapadiri bakaza bakavuga ngo Imana iramuhamagaye. Ntabwo Imana ihamagara muri ubwo buryo. Impamvu yarongoye akubaka urugo nuko yari agifite igihe cyo kubaho, ariko kubera yuko yashowe mu ntambara ntahabwe n'ubushobozi bwo gutekereza ku buryo ashobora gutekereza ibindi birenze ibyo ngibyo, birenze hari ishyaka njya numva abantu benshi mushyigikiza intambara mufite, ariko ishyaka ni ise hejuru ko ari useless sacrifices, aho umuntu avuga ngo tuzamena amaraso kugeza ku mutonyi wanyu, kandi akabivugira muri Canada, ndakabivugira muri USA, ndakabivugira muri Europe. Ntukwiyaho ari kubivugira muri Europe, ariko abana bagwa kuri urwo rugamba nta nubwo yibuka gufasha ababyeyi babo. Abagore bapfakarira kuri urwo rugamba rw'ibitambo by'ipfabusa, ntiwibuka no kuba wagura ifu y'igikoma yo gufasha abapfakazi. So mukwiye gukorwa n'isoni n'ibyo bintu. Buri muntu wese ushyigikiza intambara, iyi ntambara iyi ngiyi ya M23 ya kabiri, iyi ngiyi akwiye kwiherera akumva akozwe n'isoni. Bya bindi abantu bavuze ngo hazaho space zo kubaseka ntibinakenewe. Mwe ni mwiseke, mwiherere mwumve mukozwe n'ikimwaro. Mwibaza aba bana bose baguye kuri urugamba, ntekereza ko barenga hafi 5,000. Ntabwo bari bakenewe gupfa muri ubu buryo. So isoni zirangiza kuba kubica, mufata ingamba z'uko umuntu abereyeho gutekereza, bitari ugutekereza gusa, ahubwo gutekereza byimbitse.
bikaba ari byo bigufasha mu gufata indi myanzuro iyo ari yo yose. Kuko niyo mpamvu buri muntu afite ubwonko, niyo mpamvu ufite ubwonko, umugore wawe akaba afite ubwonko, n'abana bawe bakaba bafite. Tip for today, ntabwo burya dufite ubwonko bungana, ntabwo burya dufite ubwonko bungana, n'abagore n'abagabo ntibanganye ubwonko, ingano y'ubwonko. Ntabwo ndi buvuge bafite bwinshi n'abafite bukeya, nubwo nabyo mbizi nabivuga, ariko kugira mutantera amabuye mumenye ko tudafite ubwonko bungana. Ariko buri muntu wese afite ubwonko bwamufasha gutekereza, ndetse no gutekereza byimbitse, akareka basi nimba ushaka kwiyahura ukava amaraso kugera ku mutonyi wanyu, byaba byiza ugiye muri kitchen yawe ukitera icyuma, ayo maraso akava kugera ku mutonyi wanyu, kurenza uko wajya mu ntambara yica abavandimwe, yica abaturanyi, yica abo muhuje igihugu, izanatwambika ishyano n'icyangiro cy'ibihe bidashira. Rero ibyo bitambo mwatanze ntabwo byari bikenewe. Ndavuga kuri M23 ya kabiri, kuko sinshaka kugaruka mu byahashize cyane, ko icya mbere nyine mwari yahuye, icyo ni kimwe. Ikindi natwe mwaratwahuye, nimba ariko babivuga, mwaratwahuye, noneho n'abakiriho mwaduteje icyangiro dushobora kuzagendana indi myaka irenga nk'iyo tumaze muri irenga 30. So rero cyo nababwira ndi gusoza, ngira ngo ntisubiramo cyane, nagakwiye kumva mukozwe n'isoni zikabica. Uriya ni byiza yuko aho kugira ngo undi muntu aguseke, we wakiseka. Aho kugira ngo undi muntu agucriticizing, wowe wagakwiye kwikorera self criticism. Kubera yuko noneho yaba ari nawe uri kubyikorera, ntabwo wakitwaraho umuntu ikibazo uvuga ngo yantutse, ngo yagize ute. Byibura abantu mujya mureka, reka ntanga umukonsozi, abantu mujya muvuga ngo Malcolm X ngarantuka, ngo wadututse, ngo wagize. Ndabasabye byibura mwe muzituke mwibanga, byibura urebe ibintu wavugiye hano, ushishikariza abantu leta ya Kivu, urebe naho bigeze uyu munota, urebe iyo leta si ya Kivu irabonetse, kugira ngo wumve byibura ibyo bitambo kari ibitambo by'imfabusa. Washakaga leta ya Kivu, none leta ya Kivu ntibonetse. None wikorere self criticism, wowe wikore self evaluation. Ijambo ryiza ni iryo Nyiringoma yabivuze mu gitondo, ngo ni self evaluation. Ikore self evaluation, ukese ya leta ya Kivu yarabonetse, nimba sitarabonetse, ubwo nge nshimye yuko ukiri muzima. Noneho abana baguye kuri ruriya rugamba bo bazize iki? Abakobwa bibi harya abagore bakirongorwa babitwa bate, sinzi ukuntu mubyita, babakobwa babagore bakimeze nk'abakobwa bakiri abageni, bapfakaye ari abageni, bo bapfakariye muri izi ntambara z'amafuti z'ubujiji. Nabo batekerezeho, utekereze bariya abantu b'abasivile baguye muri Goma ukuntu bangana, ubatekereze. None uvuge se ibyo nashakaga kugeraho nabigezeho? Nusanga utarabigezeho, uyisuzume, wumve nyine biguteye ikimwaro. None nugaruka, ntabwo tuzanakubaza nuko wahindutse, uzagaruka ufite ibitekerezo bisi, uzagaruka ufite ibitekerezo biganisha ku bumwe bw'abanyekongo, biganisha yuko utavuga ngo abantu baratwanga. Umuntu waba urangije kumupfakaza, urangije kumwicira umugabo, urangije kumwicira abana, ufashe abakobwa be ku ngufu, ufashe wishe n'abakecuru. Nigeze numva bamwe barwanye n'izi ntambara zanyu z'ubupfu,
bavuga bari kwigamba ukuntu z'ubupfapfa hakuretse ko mu banyamurenge bo mu byita ngo ni ibipfu ngo ni intambara z'ubugoryi. So muri kwigamba ukuntu mwagiye mufata abagore b'imyabe bakuze ku ngufu n'abakecuru, buri iyo babivuga ntujye utekereza yuko babivugwa n'uriya individu, ni ukuvuga ngo ni icyasha cyangwa se n'icyangiro muba mutwambika twese. Arega niho havuka ukwangwa, niho havuka ukwangwa, niho hava iki cyangiro cyose. Kwizi ntambara yo zitaba ntabwo abo bagore mwari kubafata ku ngufu, ntabwo iyo chaos ingana kuri yari kubaho. So nasoreza aho mvuga yuko Kongo ngewe nzi ntabwo ari iyo ngiyo isuzuguritse. Kongo yabayemo ibibazo bikomeye ibyinshi, ababikreminga ubu ngubu nibo babigizemo n'uruhari, cyangwa abo bashyigikiye bari inyuma nibo babigizemo uruhari, ariko bikuraho responsibility bakazishyira ku gihugu, kandi igihugu ntigikosa, hakosa individu, hakosa abantu ku giti cyabo. Murakoze. Urakoze Malcolm X. Iki kintu ntubona Patriyo, iki kintu cyatuzaniye ishano tutari twigeze tubona mu zindi ntambara zose zabaye. Sibyo? Fungura tujana. No. Ndakumva. Siko yafungura ni. Iki kintu cyatuzaniye no, iki kintu cya MRD nicyo cyazanye ishano aho abagore babapfa kubera yuko bafataye imburagihe baja kuri kamera. Ubwa mbere nabibonye kandi bibera ahantu ntarizi ko byoba. Iki kintu cy'ishano bibera mu Minembwe, abagore babicaza kuri kamera, bamaze kubicaza kuri kamera, abagore b'abapfakazi kandi bato. Malcolm X, muri abo bose nta wari ufite imyaka myinshi, ni nka 26. Baricara baravuga se bya bindi byo kwiterekera abahungu, mwabahungu kimwebwe timwamutubona, muze mudutera mada mu Minembwe, muze mudutera mada. N'ubwa mbere mbibonye narahumiwe mbura uko ngira. Seve Murenge, muze mudutera mada abagore b'abapfakazi kubera yuko bapfakaye imburagihe, no kubwira yuko bagize ibibazo byo mu mutwe kandi bitabaturutseho n'ukuri kw'Imana. Imana igenda ibarinde mu bihe barimo. Seve Murenge, yego reka ngufashe kuri kintu. Reka ijambo narishoreye. Okay, ngawe soza. Okay, it's okay. Kurumva icyo kintu cyarambabaje, nubwo izindi ntambara zabayeho zagiye zisiga abapfakazi, kandi abo bapfakazi bamwe bagapfakara nyine na bamwe kubera imico yacu. Hari igihe abana bashakaga ugasanga ari umuhungu ari umukobwa, base bakundaniye iyo ngiyo, basuhuriye bagakundana bakama bahana ngaho nta bintu byinshi. Abana umugabo ufite umuhungu kera akabafasha umugeni, nuko benshi bagiye bashaka ari batoya. Noneho bagera imyaka wenda bakabyara, hariho abagiye mu gisirikare cy'ingiki cya FPR
nubwo icyongera kikaduca inyuma kikaducamo kikohereza baza kutwica. hari abazize intambara za FPR urumva na RCD baba bapfakazi muri ubwo buryo, ariko hari ukuntu famiye yagendaga yiga kuri buri mupfakazi bakamukorera nk'ibyo ngibyo. bariya bagiye guta hanze amabanga y'umuryango. none se nk'uriya mupfakazi umuryango wiwe wamufashe gute? cyangwa abandi bo muri uwo muryango batari muri uwo muryango ibo baza batekereza ko uwo muryango w'uwo mupfakazi bameze gute? tumva ko yatutse umuryango. ibi bintu aba bantu baje kudushiramwo bakagenda ngo bagiye ngo bafashe igihugu, ngo igihugu cyabo ngo ni uguhera ngo nimba ari za Rugezi ngo kugeza hehe. ibi bintu byazanye amashano, byazanye amacakubiri mu banyamurenge, bizana kwibwira yuko wocamo umuntu wawe ukubwira ukuri ngo ukunde igihugu cyawe, ngo yawe ngo tugikunda, ngo turakunda igihugu kitwica, ngo nibyo twakumva ngo bimeze neza. ubu nyine reka mbabwire ngo muri Kongo nubwo hari intambara, dufite ikibuga international cya Kolwezi kiruzuye. mu Rwanda ikibuga cya Bugesera cyahereye 2017 until now kiruzura. ikibuga cya Njiri bo baragisanura, n'ubundi cyari gisanzwe gikubise, ko baragisubiramo. indege utungutu ufata indege uvuye za Chicago, uvuye za Georgia, uvuye za Texas, ukaja out of country, ni kuzoza ubikora uvuye muri Congo. ibi bintu bizanisha ngo ibiki ngo bya Eastern Africa and Congo, uzoza ukura pasiporo mu Rwanda winjire muri Congo. ibintu byarahindutse, Congo yarahindutse. bariya babakinira za Kamanyura hariya mwabyumvishije, aho bari bagiye gutegura miringi yo kuza gusansibiliza no kuroga abakongomani. abaturage babirukanye ndetse babatesha n'ibyabo. urahangaha Okay, Save Murenge. Urakoze cyane na Mariko umaze kuvuga, reka ugaruke kuri iki kintu. Nahinduye topic kugira ngo tuze kubiganiraho neza. Patriote, mbere yuko uhindura topic reka mbanze mvuga akantu. Nahinduye kare. Itonde gatoroke ndagura ijambo rwose. Oya, ndi mu kazi nicyo kiri gutuma, ntabwo ari ukuba ndi gushyuhaguzwa. Okay, ngabivuga. Okay, urakoze. Gitumye mfata umwanya w'ijambo n'umuntu bita Masisi. buriya hari abantu bababaje kandi barwaye mu mutwe, uburwayi bukomeye. kubona umugabo ahinduka mu gitondo yarangiza akagenda agahindana ni ibintu biba bigoranye kumwumva. mu masipesi twabanyemo igihe kirekire, wowe nanjye na Nyiringoma, ba Manigsu bagiye baza nyuma badusanga, ariko hari urugamba twarwanye. rero kumva Masisi ahaguruka akavuga ngo amagambo mbese yavuze, agende bo bwahana azajya yicara azajya agira isoni. kandi hari ikintu kimwe nshaka kugira ngo mbabwire, ibintu by'abantu birirwamo bavuga ngo FDLR, abandi ngo M23, abandi ngo twirwaneho, hari ikintu mutazi. dufite ikibazo cy'uko Kagame afite amasezerano ya population control, cyo gukontorora abantu mu biyaga bigari, uburyo bavuka n'uburyo babamo. ibyo bintu mujye mwicara mubizi. baba bamwiruka inyuma, baba bameze bate,
uza hano akirirwa yirukanka ngo ni umututsi undi ngo ni umuhutu. That's not the problem. Ikibazo gihari ni population control. Bashaka gukora ibintu bya depopulation, niyo mpamvu kuroha abana b'abanyarwanda mu ntambara babirukankana muri Congo ni ikintu kiri simple kuri bo. Ngo muragaturika ariko ntabwo uzi ibyo ndi kuvuga. Burangwaye kopi ya document mfite hano wakorwa n'isoni. Njye nta kintu njye mvuga ntazi aho ndi kukivana. Rimwe na rimwe mujye murakora n'ibintu biri mu bwenge. Population control Kagame afite izo contract, mujye mwicara mubizi. Noneho n'abantu bajya bashaka kuza hano mukirirwa muri gusakuza mukavuga ngo Kongo ngo yakinguriye interahamwe. Reka mbibabwira none niba mutari mubizi. Washington niyo yagize ute, niyo yabwiye Kongo ngo ikingure. Urumva ibakingurane n'intwaro zabo kuko bari bazi ko inyenzi zigomba kubakurikira zikabatsembera bagende barwana ku miryango yabo. Abantu bahungiye muri Kongo, umuhutu wahungiye muri Kongo ahaguruka ze hano avuga ukuntu abasore babo bagiye barwana ku baturage babo, inyenzi zenda kubamarira mu nzira. Nimuzajya muza hano buri muntu akaza hano ari gufana ibyo agomba gufana, ugafana ngo ngiye ngo ndi umuhutu ngo ndi umututsi, muzarinda mushira hano mutazi nuko muri gushira. Muzagende murebe mu ngingo zisigaye ziza mu Rwanda, murebe ko hatarimo ingingo zuzuye amasterilization, babasteriliza mu buryo mutazi. None niba ari ibyo ngibyo mushaka kugira ngo njye mvuga, bano mukeneye kwicara mugahumuka mukareka kubaho nk'injiji, ariko n'ubundi ni injiji. Abantu bamaze imyaka irenga 30 bari gupfa kuva muri 90 kugeza uyu munsi wa none, ariko abantu baracyari muri ngo mfite izuru, ngo mfite izuru, ndi ngo mfite izuru. Bullshit. So rero ibintu M23 iri gukora bahetse urupfu nabo n'impfu, mubyange mubyemere. Izi resistance zose muri kubona ziri guturuka ngo bagiye mu masezerano ngo byagenze gutya na gutya na gutya. Mission ni population control. Igihe nikigera muzajya kubona ubone barababwiye ngo intambara zirarangiye. Abantu mwiransinya mujye kureba ikintu cyateye intambara y'isi ya mbere na mbere y'isi ya kabiri. Murebe n'intambara y'Uburusiya, what is going on, what is behind it. Central Bank iricara igatekereza ibintu bagomba gukorera abantu kandi kabigeraho. None ibintu byatekerezwe na Central Bank, uraza hano ngo duhetse isezerano, hetse isezerano ry'iki kuhetse inyonjo. Ibi ni ikikurimo nuko ubwawe wuzuye igikoma mu mutwe, nta kindi kintu kikurimo. Niyo mpamvu wirirwa uri gufana impfu za bagenzi bawe. So rero ngendagira ngo mbabwire ngo ibyo abantu bigira bose, ibyo bigira bose, bamwe ngo bafite imbaraga abandi bafite imbaraga. Uguhereza izo mbaraga niwe n'ubundi ushoboye kuzibalansinga kongera akazihereza undi ejo mu gitondo. Abantu mwicare mwubahane. Murakoze. Urakoze cyane. Wakoze papa. So reka akantu ngiye kuvuga na uyu munsi natuje ndategera abantu, nabonye ko naho indi topic ivuga ngo kubera iki bamwe mu banyekongo bashigikira leta y'u Rwanda gusenya igihugu cyabo. Mureke mbabwire kino kintu cyambabaje nje ku giti canje. Ari abantu bankurikirana kenshi iyo nkora amaspace nkina iriya Ivano Ndayurume yakoranye na Zarias Ruberwa 2002 ndetse na Enoch Ruberwa ngabona na nani isura undi ninde Save Murenge na Enoch Ruberwa ngabona na Mirere yes niwe nibagiwe sorry. Yo so biriya bintu iyo mbitegera ni kenshi nkunda kubikina, ariko abantu ntibaza bavyumva gusa bakazabiranwa n'uburakari ngo kubera iki nkora mbigarura. Ndabura ati mfite impamvu mbigarura, nibyo turimwo. Nimba bariya bana bari mu minembwe batwirwaneho, urupfu makanika yapfuye ntibanaruzi wo uko makanika yapfuye ukuye bari Arizona bahagurutse ngo drone ngo yavuye ikisangani ngo irakata ngo icarugeze imbira zamu. What? Ubu abanyamurenge ni abantu b'ubwenge buke.
umuryango w'abasinzira n'abantu bafite ubwenge buke. Abanyamurenge muri rusange n'abantu bafite ubwenge buke. Abatavuga nta bwenge bagira, ntibabona, ntibafite amaso, ntibafite amatwi, ntibafite ibitekerezo, ntibafite ubwonko, ntibareba kure. Ngo tugendera gusa kuri propaganda y'umuntu gusa, kubera ko ngo u Rwanda rwamutegetse ngo navuge ngo drone ngo yavuye igisangani ngo ica mu rugezi ngo irazamuka ngo igera ngo afande ngo abanza kuja ngo mu ndake ngo arasubira avamwo ngo iragaruka drone ngo what? Drone uko irasa murayizi? Drone yakurashuza uvuga nyine ngo mari hano uriya Castro wabaga muri M23 drone yamurashe barayibonye. Byagenze gute? Mwumvise bavuga ngo drone ngo yaraje ngo icahariya ngo warikare ngo izunguruka amasisi ngo iragaruka ngo rushuro ngo ijahe ngo iza kurasa ngo Castro. Barabizi, ariko impamvu bavuga biriya bintu kurupfugwa gushinyagurira General Makanika, gukora ibintu bakabikora uko bashaka, bakifatira abantu mu gahanga, mugani wa Ndayihurume, bakabesha abantu. Umugabo baramuteketse baramubwira FPR iramwinginga ngwino mu Rwanda tuguha amabwiriza, arabananira, arabazi. Ntabwo leti Makanika yari kuja mu Rwanda kuko arabazi. Niwo barashe hariya hari iwacu Murenge mu gihe bazanaga indege twayivuze hano kare ziza kurasa ababyeyi hariya. Yarabarashe abana b'Abanyarwanda batagira ingano, uduhanga twabo turashimitse hariya mu misozi y'Umurenge, kandi yakagombye kubarasa barabavamiye babasanga iwabo mu mbyabo. Barimo birwana ico gihe babatereraga iki? So Makanika arabazi rero yakoranye nabo, baramunegosiye ngo agende i Kigali ahabwa amabwiriza, aranga. Sematama iwubwe aravuga ati njewe ndagiye. Aragenda arahegerera iriya aratekinika ibyo atekinika, atekinika urupfu rwa Makanika rwose. Makanika abana baragenda barapanga bamufanye, baragenda baramurasa pana ngo drone. Ndabivuze patriote, ndabivuze ndabisubiramo, ntabwo Makanika yishwe na drone, no, ni kinyoma. Ntabwo twese tuzoba injiji, ntabwo twese tuzoba gusa abantu ngo patriote. Ntabwo je umuntu yapfuye nkuko Sisco yapfuye, urumva? Jewe ntabwo umuntu ashobora kuza ngo ntware buhumyi, mfite amaso, mfite ubwenge, ngo naje nyine nemere nkoma amashi ngo ndi nkoma amashi. No, haiwezekani, ntibishoboka. Kubera iki? Ntabwo jewe ndi insina ngufi umuntu ashobora kuza ngo ansikamireho, anjyane mu ijosi ansindagire ngo anyumvise izo ashaka bishiremo. Why? Makanika yanze uriya mugambi kuva kera. Abanyamakuru bamukoresha ibiganiro bashaka kumwumvisa, bamubaza ngo niyemere ko bari kumwe na M23, arabahakanira. Ndiyabivuze n'ibiganiro bye ndibiriho, nzabikine hano. Arangije Sematama tireka je imanuke, aragenda ngo nararwaye, ngo ngiye mu Buhinde, ngo nagiye ha twakamambiri tw'imituku n'utundi tw'uburu. Umunsi mugenzi we wapfuye ngo mbaye ngo general ngo none ngo twiyunze ngo na M23 ngo guhera uyu munsi ngo turabaye nyine ngo wacu yagiye. Yesu Kristo w'i Nazareti. Ariko abantu batumva batanareba kure, bafasha ababyeyi bacu batazi niyo biva niyo bishirira, barababeshe ngo mugende ngo muje ku murongo ngo ndi umusinzira, ngo ndi umukobwa w'abasinzira, ngo nshatswe ngo mwanye karama, ngo ndi dubu. Izo amafuti bipfuye, bakumva ko ari rwo rugamba bafite. Uri dubu wiyambuye ubumuntu. Izo donc iki kintu kimaziki gisobanuye iki? Nukubahisha se urupfu rwa Makanika cyangwa nugupfobya urupfu rwe? Oya, urebe nka ideology batewe naka ngaka kafata ku mavuta.
wowe ko ngaka ese kakafata ku mavuta ni kandi uravuga urabaza bazamwita ngo ngira ngo sinzi ko bazamwita ngo ni izina rya mbere ngo fata ku mavuta mashi oya uriya Michel bazamwita ngo ningira umukiza ariko ningira ahubwo fata ku mavuta oya bazamwite ngira amakosa fata ku mavuta ngira amakosa Michel Michael urumva biriya byose ni amanyanga ntabwo abanyamurenge tuzemera amanyanga ni abanyamurenge ni abantu bagira gukuri twagira tuvuga ukuri kose ko kuri ariko kubera ibintu byatwinjiyemo igihugu cy'u Rwanda leta y'u Rwanda irazi twinjiramo ihindura abagabo sefu murenge ndeka kunshira mu ijambo nyabo itonde reka utanyibagiza ibyo mpamvuga please funga mic ibi bintu birababaje twarababaye iyo duceceka patriote sindavuga kuri ibi bintu ariko ngiye kubihagurukira niba ari umunyamurenge ufite kuza kunyika no kugira icyo ashaka azoze duhangane nawe ariko sinzoreka kuvuga ukuri makanika ntabwo yarashwe na drone ya Kongo makanika yarishwe n'ubugambanyi bwa FPR baramupangira neza baramurasa amasasu n'imbunde gucye baramurasa barasibanganya baragira gute drone ariko abantu ubwenge bwarashuramye umuntu ngo baze ngo batumye ngo Musinga ngo na Michel ngo nande ngo baje kumbwira ngo baje kunsobanura ngo urupfu rwa makanika what barangiza bagatukanira Michel yari muri Kongo makanika pa sinari kumwe nawe hano muri Amerika amakuru afite ndafite naya ngo namahuri itonde save mure reka mbabwire icyo nshaka gusorezaho birababaje kube abanyamurenge bari muri la situation iwacu mu Minembwe ntabwo bibaho Azarias Ruberwa nari mbabwiye impamvu inza ntinda kira kiganiro yaravuze ngo se ngo Masunzu karafata Minembwe ngo zoyimaze urumva none se unyine ko bagize umujinya ngo makanika yapfuye ntibazi n'abamwishe ntibazi nuko byagenze ngo baragumutse ngo barasha gusa ngo leta ese bagize ngo leta kuriya ubwenge buriya reba situation abaturage barimo urambwira ngo abantu bubaho gute hariya leta itakontorora kariya karere barimo bazakora iki ko barahangana na za mayimayi ko barahangana na za leta bara niyo leta bavuga abaturage bazakora iki bazabaho gute twemera abaturage badatana basogokuru umuryango wacu w'abanyamurenge upfe wicwa n'igise ubura umunyu ubura isukari ubura isabune gusa agahayo ko Rwanda muri politike nta gahayo kabamwe Masunzu ira ntambara yarwanye n'abanyarwanda bamusanze hariya yari afite ubwenge yari afite wisdom yabikoze mu bwenge ntabwo abaturage bigeze bakena ntabwo abaturage bigeze babura ico barya ntibigeze babura umunyu ntabwo guvanga ibintu uriya n'umugabo wari ufite hano mu mutwe kandi mu mutwe wawe ngo hano mu mutwe pa n'ibintu byo guhubuka gusa by'uburakari by'agahayo urafata abaturage ukirukana leta mu baturage none se abaturage bazobaho gute ibiryo abaturage bahaha abakomeretse nibo babizamuka ntibazamuka none se bazobaho gute mumbwire mwabantu uko so kwica abantu urubozo genocide irenze gukorera abanyamurenge ubu buryo Sematama hakora birabintu na Nyaruberwa na Azarias Ruberwa na Nyarugabo iyo baba bakora ni timu ya Dera kibasumba na Kanyiki iy'amahoro ese ko barabona ko iriya ni genocide yo kwicisha abantu inzara abantu bazopfa mu buryo bwinshi mutazi nta muntu nta bikoresho birema hariya barabivuga bonyine murabyumva none se solution niki ko barirukana leta hariya leta sibuze imbaraga zo kubarasa irabareba gusika bitegereza ikareba ati abantu nabasazi mubanze mubareke bonye turebe nyamara kugonga bazogaruka bonyine basubiza ibintu ku murongo nta kusaba nta audience bazabikora fende fe bitinde bitebuke bazabikora gusa bamaze kubereka ukuri ko bamaze kubareba neza babitegereze nyamara kureba abaturage
abaya abaturage bonyine bazoguma kabotse tuzoguma tutushire bari abasaza bazabagumukana bavuga ati ntabwo gatuzobaho gatutarya tutabona umunyu tutabona isukari tutabona isabune tutavurwa nta bitaro ntaki none se urumva ko abantu babaho mirere kwiya ngo bafite igihugu ibukavu aho AFC yafashe n'igoma baridaga bari abayobozi ko baramwa amavyeri ko bararya imiceri ko baramwa ivyayi iwacu Minembwe abantu nta munyu bafite barangiza ngo n'abarwana shaka baratekereza iki bafite mu mutwe bari abarugabo basematama bari hari nabandi nabakamasa mwabonye ukuntu ameze nk'umuntu warwaye bwaki muri mukubona ukuntu asa kubera kubura umuntu ameze nka jirafi iri ku giti. ibi bintu zose iyo tubivuga abantu bakadutuka ngo none se tuzosha mu ntambara y'agahayo y'amafuti twabwira abantu kuri nimureke ibintu politike muri ngo ntabwo ari yo ngo ya okay reka ndekera aho ngaho reka twumve umusaza barafinda ntagicaho noneho sekikubo yego bantu banjye mukomere ku rugamba rw'amahoro komera ku muheto dukomerane twese hamwe dutabarana abantu babapfutse ku maso babapfuka amatwi babahomamo na sima beto ku buryo badashaka kumva ukuri tuzibakuremo tuzipakururemo pakurura perezida nyaperezida nyawe ukuri abandi baratekinika aho ngaho ganza mutware tuganzanye twese ukuri kuganze amahoro masa muri Afurika no mu karere k'ibiyaga bigari hanyuma amahoro aze itekinika turitera ishoti ikinyoma tucyambika ubusa kigende cyambaye ibikariso bishaje bicikaguritse nasasakare abantu yego muntu wanjye yigeze guca ku gitekerezo cya Washington amakuru yaba yaciye kuri Washington waba wayumvishije nsogongezaho hanyuma nyakuvira imuzine muzinguza urebe uko nyasasanura twayakuye kuri Reuters umusogongero w'imvaho yayo ni uwuhe kugira ngo ndebe ko nanjye hano bihura byambarana amagambo make bivuga yuko mbere yuko bazajya gusinya ariya state agreement yego ku matariki 15 z'uku kwezi 2025 wari uko ubwo harabura iminsi mike ubwo ni kuwa gatandatu buca ni ku cyumweru ni ukuvuga ngo kuwa gatandatu saa 5:59 Washington nta troops za RDF ishaka ku butaka bwa Congo mbere yuko basinya state agreement urabivuga iki bagomba guhabwa ahubwo iminsi nk'itatu bakayibakurayo bose niyo nka bose kugira ngo amahoro aboneke hanyuma babone kujya kuyasinya naho batabakuyeyo uzi kizaba bazabagambanira bajyayo babagwe gitumo babagambanire babitse babamare nababwiye kera mu buhanuzi ngo wakandagire kuri kariya gataka kugaruka bizamugora ntabwo azabona inzira kuko urabona amadrone yose n'indege babimanuye babishyira kuri kariya gataka bategereje high command order ituruka hejuru ku mugabe mukuru ngo bahite bajagajaga igihugu mu kirere ku butaka no ku mazi no mu mashyamba no mu misozi bakubita barimbura niho hagiye kubirimbukiro rya kiremwa muntu ubwo byaba byiza bagiye bavayo hakiri kare
kuko amasatelite yerekana bajyayo nijoro banyura mu mashyamba mu migezi mu dusozi bagenda n'ibikoresho bikoreye abagenda birukanka basigara inyuma basa nk'ababasiga nabo bakagenda birukanka basanga imbere ibihumbi n'ibihumbagiza ku buryo ubu ngubu n'umubare satelite zamaze kuyerekana abanyura hirya hino mu byerekezo bitandukanye hari abaturuka abinjirira mu majyaruguru abinjirira iburasirazuba abinjirira iburengerazuba n'amajyepfo yaho abaturuka mu bihugu bitandukanye bica nkete ibyo byose rero barabibona kandi bariya ba enjeniyeri b'intambara ba nyir'imishinga inyungu bashakaga bazikuyemo ahubwo abasigaye biriya babyita political remnants cyangwa reminento politicians nabo bashaka gukuramo icyacumi cyabo ariko bariya babona ko byarangiye babagize ibikamve banyunyuzemo isukari bayimazemo ahubwo barabaha iminsi 3 babe bashizeyo mbere y'uko basinya ariya amasezerano ya burundu hanyuma amasezerano akomeze mu mahoro nta mirwaniriyo nta n'urusoro rukivuza ubuhuha nta n'umuturage ugihunga cyangwa ugipfa ahubwo abaturage batangire basubire mu byabo biyubake kandi bagire icyizere cy'umutekano w'igihugu cyose impande enye nta turi zongera kuvugira kuri kariya gataka cyangwa ubugambanyi ubwo ari bwo bwose. urakoze cyane bwana Barafinda. Rukeni sinzi ko byagenze ushobora kuba araho wakanze narimbaje post yewe jewe nukuri kwima I know ariko ndamubona Rukeni wazamuka yaranyandikiye ngo twamumanuye ariko nje ntawe namanuye rwose sinarigeze ngo iyo vraiment nta muntu nigeze ngoraho. Okay, thank you. Ari nibereye hamwe na president ubwo ndamubona Rukeni aze kuzamuka niba ashaka kuvuga namuhaye mikoro ngo arazamuka sanzure yazamuka urafenda mu gihe ataraza rero ndabashimiye mukomeze mwigisha abaturage nta makuru bafite ariko uko mugenda mubigisha hano bajya bampamagara bakambaza nkabasobanurira ukuri nkababwira abantu bajijuke akamasa kazaca isho karivukamo noneho bakamenye hakiri kare bamenye uko bakavura bagashabika umuti hanyuma umuti uravura kandi zigakira bityo rero abaturage bamenye uko bafata abasaza n'abakecuru bumvira bakuze banyuze muri rwinshi babonye byinshi bahuye na byinshi bumvishe byinshi bakoze byinshi inararibonye n'inararibonye kazi bazitega amatwi abo bakiri bato batababesha hari ibyo uvuga tukagira impungenge zawe uvuga ibintu uri mu Rwanda wewe ko abandi bazira ibyo bavuga wowe ko wabaye nk'igiti cy'inganzamarumbu zagenze gute? Kubera Imana yankuye mu bwanire bwanjye narengiye kumerwa n'uruziramire ahantu Imana inyereka password uburyo ndiri burucike nirukanka zigizaga najya ibumoso rugatarukirayo nge nkahindukira iburyo rujya gutarukira iburyo nge nasubiye ibumoso ubwo nuko nahise nducika. Imana kuva kera yampaga amapassword na n'ubu nge isezerano mfite nzava kuri iyi si nk'ukuroce nota akazuba ngera igihe ntagishobora no kujya kukota banterura banshirayo urumva ngomba gukora imirimo yanjye nemye naho abo ngabo bose bagendaga bavuga ngo urapfa cyangwa banshimutaga uzababaze nimba bagitera igeri bakiriho ni ukuvuga umukozi we mpyese ni wirya mbere ushigikira ubwicanyi guhohotera abantu mugabo bwana Barafinda baragushimuse baragutwaye ntituba tumenya ukuntu bakurekuye se byaba byaratewe n'iki? Nanone ukubera Imana urabona nge banshize muri serikeye inshuro 5 zitandukanye ahantu hatandukanye nakami mu mazi bandumbitsemo ndi muri serikeye ruzurana ariko ntabwo napfuye bagiye gukura mbasanga ndi muri ryerye kwa Gakinya barabikora nkubitamo iminsi 120 bagiye gufungura basandi muri ryerye
hanyuma bagenda babonye izo nshuro eshanu zitandukanye na hariya muri Metropolitan Police iriya etaje yegeranye na stade Remera hariya naho nakubisemo iminsi 120 muri serikeye banteye amapingo ku maboko no ku maguru no mu rukenyerero bapfundikiramo byarabacyanze nabwo nkubita iminsi 120 gupfa kwanjye ndu mudapfa Uwiteka. Hanyuma niko kutangira iyo nshuro ya 5 irangiye babona kunjyana kuntera inshinge z'uburozi nabwo bashimusha inshuro 3 urumva ifashe 3 ukazishira kuri ziriya 5 nibwo zozora 8 ariko ibyo byose abanyirukagaho bose ubabaje nimba bagihumeka ni bake cyane wanteye urushinge rwankozeho gutetera gutya no kuzunguza umutwe uwo nguwo yahise acika amaguru agendera mu mbago w'umuganga ubwo nukuvuga naba bandi bagendaga bambonabonesha banshimuta iwanjye bose basubiranyemo bararasanye hari n'abarasanye mpari mpibereye ngo bamfata bamfuka ku mutwe ngo bajye kunyicira Kicukiro iriya nkujya Gahanga ariko bageze aho basubiranamo ubwabo none ingabo ziratabara bahita babaryoza uwasigaye bamubaza uko bigenze arabisobanura nanjye numviraho urumva rero nukuvuga ngenda hagati kateretswe mu nyanja ntabwo gashigurwa n'umuhengeri bityo rero abibwira ko bafite impungenge ko hari cyo nabareka damu awabitekereza wese aturuka hehe ayahura agera mu nzira agahura n'igikamyo cyasabye kikamuhitana. None izo nshinge baguteye hari ingaruka zakugizeho? Ingaruka zangezeho zikomeye cyane zikibo nekereza ko baneye uburozi bwa bundi Hitler n'abanazi bateraga abayahudi mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri no kuvuga aho ngaho rero ubwo burozi bw'ubwoko bakoresheje icyo gihe nabwo bankoreshejeho ariko Imana yarahabaye bidahagije banjyanaga no kumfungira muri wese ya gaze mbi cyane ni nayo yari yarantobaguye irambyimbisha cyane bangira igifobagana igifufumanga bashaka kugira ngo mfurwa agasinyaguro ruriya mwabonye mu mafoto hanyuma bavuge ngo dore uwo mwashigikiraga yari umurwayi yari ameze gute kubera umuco wo gutekenika n'ingeso yo kubeshera no gufobya abantu no kubahindanya babahindurira isura n'akaranga n'ubumuntu hanyuma bakwandagaje bagutesha agaciro ngo bo bihesha agaciro. Imana ibyo yarabyanze ni muri urwo rwego nababwiye subiranamo ryabo rizaba rihagije bombe ya kirimbuzi bo bazirimbura n'ababa mu mahanga bahunze bibwira ko bagiye mutekano bagenzi babazabashangayo babahige barimburane kubera bagira nabi iyo nabi zabavamo none itangira ibotote ubwabo zabarimbura bo ubwabo bazirimburire bamukeba batarabafatira ku rukuta. Bwana Barafinda turakubona kenshi ibinyamakuru bigutumira mu Rwanda ukavuga n'ubushize wariyamamaje ku mwanya wa perezida w'igihugu none se ko bagufata nk'umusazi twumva bagutuka byifashe gute baba biterwa n'iki? Nukuninya batinya umuhanga batinya umukire sinzi arakatitse uramwumva se kumwe muruda mukuru ku isi yose nashaka kumubaza kuri ibintu byiwe kabisa ariko ntabwo ari kumvikana reka mu manera nongere muzamure kugira ngo tuze kumwumva neza. Okay wahereza ninde wundi wazamutse Bwana Sevurenge? nta wundi muntu ndimo kubona ba Manigzi ndimo ndababona hano n'undi wese yena aya matopike barayatinya kandi
naduhuza nibazamuke tuganire kubera iki bamwe mu banyekongo bashigikira leta y'u Rwanda gusenya igihugu cabo. abandi imihanda kirubakwa, imihanda ko mwarayibonye za Kasai, abandi ukiyo tutaza kugira aba bagenerale b'ibihe byose, ba Generale Pacifique Masunzu, ba Marike Kijege n'abandi, utugira abakoroneri bambaye imidari abakoroneri bo hejuru, Kabaroni Nyamushebwa mwarabumvise. SSF mure aba bantu baza bashaka ngo Generale Masunzu urugamba yarwanye n'umuntu uri hano muri Amerika ngo amuhindure ngo yumve ngo mutware ko ashaka rukorera kuri digital, mwabyumvise. Lieutenant Generale bro, Lieutenant Generale w'igihugu ngo abanyamurenge ko baramurwanya bene wabo ngo bamukure muri ngo yange leta ngo aje mu nyeshamba. Mwumva ubwenge buke abantu bagira bro. Ariko kuguhadika password y'inzira ya drone ngo yavuye Ikisangani ngigera mu Rugezi ngeratambuka ngo barayibona ngo basubira ngo kandi ngo binjira ngo mu ndake ngo fande ngarababwira ngo mwenyewe ngo nimugende ngo mube mwenyewe leta makanika yarashwe mu gitondo ari kwiborosa ni tabzabaye nta drone baramurashe arapfa baramugambaniye uko barikoze Sematama yari Rwanda barabitekinika bose arapfa. Nduzo kwirwa babesha abantu hangaha njyewe nta bwoba ngira go kuri nyanga gusa n'amafuta ngo baza bashingura ngo umukoroneri mungu we soni ngo bitenda basuhuje komera isanzure papa wanjye. Nagiraga nsubiza ikibazo cyanyu hano hejuru. Kuvuga nti najya nsubize kino kibazo muri kwibaza. Fatiraho nakuba. Iki kibazo muri kwibaza kuntu nyine abakongomani bashyigikira leta y'u Rwanda gusenya Kongo. Iki kintu twahoze tukivuga kenshi, ntabwo bari abantu ari abakongomani. Nyiringoma niwe ubivuga neza ko ari abanyarwanda bo muri 59 cyangwa se imbere cyangwa nyuma yaho, ariko kubera ko babaye igihe kinini muri Kongo bahise bahagira wenda uburenganzira burenze bw'impunzi. Noneho 94 intambara mu Rwanda irangiye barataha. Bamaze gutaha bageze mu Rwanda naho barahamenyera babashyiramo ideology. Urabona ko ideology yo mu Rwanda ni urupfu n'ubuzima, ni ukuvuga ngo uremera cyangwa upfe. N'ubu rero kubera bavugaga ikinyarwanda bahise bamera nk'abanyarwanda, nabo babashyiramo ko hari umwanzi urwanya u Rwanda bagomba guhiga, babashyiramo ko igihugu cyabo kitabakunda, bakwirakwiza nyine muri Kongo biriya bitwa bande wa mu ministre mujya muvuga wavuze ko abanyamurenge baje bikoreye imizigo abareba yitwa nde Bitakwira. Bitakwira bafite ziriya ideology zo za manipulation zo kwerekana ko abatutsi ari abantu baje gutyo, ariko nabo bafite strategy yo kubangisha abandi bakongomani. Muri rusange nyo ndibyo Bitakwira ndetse afite imyaka yo kuba yarabonye abanyamurenge bambuka, imyaka yingika ko atari iya mbere y'1940, kandi abandi nkeka ko bari baragezeyo kera cyane na se wa Bitakwira ashobora kuba yari ataravuka cyangwa se urumva rero niba ari abanyarwanda baje muri Kongo bakahamenyera barangiza bagataha bakajya kubyina intsinzi mu Rwanda, bakabashyiramo ideology ko bagomba gusubira ko hariya mu Rwanda ari iwabo. Noneho nyuma bajya gutera Kongo bakababwira bati noneho musubire mugende iwanyu kugira tuhafate tuzane imitungo n'inzangano babigishije zo kwanga iyo bakomoka no gukunda u Rwanda no kubereka ko ari rwiza ku gihugu cyabo ari kibi.
nicyo kintu kibitera ariko mwebwe muracyakeka ko ari abakongomani. Nkeka ko mwakagombye namwe kumenya ngo si abakongomani bakaba ari abanyarwanda ariko barananiranye ko ntibashaka ko abanyarwanda n'abakongomani. Undi mwe mugomba kumenya nka kuri Nyiringoma ajya bibabwira ati hari abakongomani bavuga ikinyarwanda, hari n'abakongomani bavuga ikinyarwanda bo mu Rwanda nabo muri Kongo. Mukabatandukanya, mutabatandukanya muzahora muvuga ngo banga igihugu cyabo, kandi kuri bo igihugu cyabo ni kavukire kiri mu maraso n'u Rwanda, ariko kubera imitungo yo muri Kongo n'u Rwanda nyine ruprofita kubakoresha, kandi murabona ko ibyo rwabakoresheje rwateje u Rwanda imbere. Hari ibyo biriya mubona ngo u Rwanda rwateye imbere, se murakeka ko hari ikintu u Rwanda rwari rufite cyatuma u Rwanda rusa uko rusa uyu munsi? Se uyu munsi twabonye ari amafaranga bashyikiraga leta ya Kongo yishyuraga u Rwanda, kuvuga ngo ko leta ya Kongo yagiye mu bukoloni bw'u Rwanda imyaka 30, kandi u Rwanda strategy ni ukwifashisha b'abanyarwanda bigize abakongomani. Mwebwe muri kuvuga ngo abakongomani ngo batera igihugu cyabo, no, ni abanyarwanda bigize abakongomani u Rwanda rukoresha muri strategy yo gusahura umutungo wa Kongo. Niyo mpamvu ntemeranywa namwe kuvuga ngo abakongomani bashyigikira ntabo, ni abanyarwanda bifashishwa mu gutera Kongo bigize abakongomani. Murakoze. urakoze cyane Sanzure. Ariko baribeshya kuko ubu Amerika yamaze gufata mu maboko ikibazo kijyanye n'iriya ntambara. Ahubwo njyewe ikibazo mfite ni ikizi ngabo ziri inyuma ya Sematama. Mwabonye nyine ikimenyetso nyine kigaragaza umubiri udafitemo, abarundi bazabyita ngo ni ibyunyunyu, umubiri udafitemo ibyunyunyu, udafitemo umuntu. Mwaramubonye umubiri utarimo umunyu n'agasukari kageze kurya, ni kuriya nyine ikimenyetso ni kiriya. Kandi hano birirwa batubwira ngo mahoro, ngo niyo ngize yamigira gutya ngo igasapurayinga ngo ibintu biki n'ibiki. Kongo yafunze ikirere, ni ukuvuga ngo utagendeye ku mategeko ya Kongo yabwiye Amerika ati niganyaga uganye muri Kongo, niyo yiriya mihanda. Ubu nyine bagiye kubaka baraje y'inga, ibintu ngo byo kuvuga ngo ba Douglas ngo bazojana ngo internet ngo mu Minembwe ntabyo. Kugira internet muri Kongo nico gashobora kukigura. Libya yari ishatse kukigura, ni ukuvuga muri Kongo. Ubu nyine visit Kongo, abanyamurenge mugende muhumu, visit Kongo igiye gutangira. Dufite igihugu gihenze, tudakwiriye kugenda tugenda dufatafata. Urabona duhungirehe ngo Karama yicara imbere ya televiziyo y'igihugu kubera awawa ariko imbaraga. Umuntu nashimye ijambo ndayishimiye yavuze ngo abantu ngo bazoza ngo kudutera ngo mengo ngo baribeshe ngo mbe urazi ingabo ngo turi kumwe, urazi ingabo mfise jewe ukamumera nkagehazi paka urindiriye ngo agira umuntu usaba Imana gufungura amaso ukureba ntuzi ureba. Niyo mpamvu uzi ureba amacuri ukagambanira igihugu cyawe, ukanga igihugu cyawe. Urumva
reka mvuge iki kintu cyagira uwo gikomeretsa kuko nabo ni abantu. Hariho abana batuye mu miryango ababyeyi babo bagize ibibazo byo mu mutwe. Uzumve uzabaza uwo mwana amakuru y'uko isi aza dekona cyangwa nyina aza dekona nimba afite ibibazo byo mu mutwe, wumve ko azabikubwira. Azakubwira ngo papa ameze neza, ni umuntu w'imfura cyane. Ku isi y'abazima nta wundi mugabo ndabona umeze nka papa. Aradukunda, atwitaho, kandi nta n'ijoro azamugurira. Kurumva, ariko kubera yuko ari umubyeyi wiwe, birya byose wewe nawe uzi ubona ku babyeyi bawe, nubwo abyigurira cyangwa nubwo abihangayikira akabyigurira, aza yumva yuko biciye muri se, kubera yuko ni se. Iyo hataba se aba yaravuye, iyo hataba igihugu cyawe uba umeze gutya. Ariko ukamubyanga ngo jewe ngo kwanza ngo twaratashe kubera depression gusa. K'umuntu w'umuprofete wamenweho amavuta ugatrayire igihugu cyawe, ugahemukira igihugu cyawe, warangiza ngo uri umuprofete, abantu nyine bari mu kwama barara mu miziki, bimaze kuba kaderaki muri igisirimu. Waratrayire igihugu cyawe. Ba Nehemiya barahekaga bakanywesha amazi urushi rumwe, ukundi kuboko gufasha imbundi, kugira ngo tibatrayire igihugu cyabo. Wewe warangiza, ariko Imana imbabarire ku kintu nari ngiye kuvuga ngo Imana nzihorere. Kurumva, urubanza ruzagirwaho n'uwarukeneye. Ariko nta muntu wahemukiwe. Nashimiye Apostle Paul Gitwaza, niwe wavuze ngo nta muntu kiriyo cy'amakanika. Abangaba bafata ku mavuta nyine n'abandi muri mu kubona bagenda bavuga ngo abantu bari mu ruhande rw'igihugu bashigikiye igihugu cyabo, ngo tibomara n'umutsima. Dufite miliyoni zingahe muri Kongo zitomara umutsima bavuze? Kongo igizwe na miliyoni zingahe za population ya Kongo, nawe arimo. Uwo mutsima wocumbirwa he? Sinzi isafuriya wocumbirwa. Ufite akandi kabazo nshaka kubabaza. Yego papa. Abantu bazi ko, ndatekereza ko mu bakongomani mufite abantu bamwe bakoze igisirikare, kandi bwa mbere muribuka ko yatangaje ko muri Kongo hari ingabo z'u Rwanda 4,000. Icyo gihe abantu bakibaza se 4,000 bishobora gufata kariya karere kose kari kamaze gufata? Ubu ngubu Washington yavuze yuko ari 7,000, hagati y'7,000 na 12. Oya nyine jiste buretse gatonze ndangiza. Noneho icyo gihe bavuga 4,000, twareba ahantu hafashwe, ukibaza se buriya abasirikari 4,000 batayo ushatse bavuga ko imwe ari abasirikari 1,000, zishaka zibe bataye 5. Murabona byari gushoboka ahantu hari hamaze gufatwa kuriya. Uyu munsi bakavuga ngo 12,000. Mushobora gukora estimation mukabara mugasanga kuva Ibunagana ukagenda ukagera hariya Kamanyora 12,000 muravuga ko bitikubye ahubwo gatatu. Ubundi murabona cyatari ikinyoma, kuko ejo numvise umuntu ari kuvuga ngo se ngo bya 3,000 ngo by'abasirikare ngo nibitaha ngo hari ikibazo. No bishatse kuvuga ko bamaze kumena y'abasirikare benshi, nubwo hataha biriya 4,000 bavugaga, hasigara ibindi 1,000 byinshi cyane. Ibyo niyo mpamvu nababwiye nti mu gihe
ingabo z'u Rwanda zatahuka ntitubone ibice binini cyane bisubiye mu maboko ya Kongo, kwa bari ukubeshya. Mubyitondere kuko bashobora no kuvanamo ibyo, bashobora no kwinjiza ibindi bihumbi 20 bakavanamo 12, mwebwe mukabana 12 birambutse, ariko haraye haje ibindi 30. Ikintu mwe ntimukibona ko gishoboka? ntabwo gishoboka, kubera yuko Amerika yavuze yuko ushaka gukora deal ahantu hatahavugira amasasu, kuko ahangaha dutuye muri Amerika winjira muri kampani bakaguhereza amategeko n'iby'umutekano biba birimo. Kumva yuko ndi hano muri Amerika, aho no parika imodoka yanjye hose ntuharara, ni ukuvuga ngo Amerika ikorera ahantu hari amahoro. Nyuma y'amahoro uzaba uba wawibwira, uba wawushaka ikikuri. Sinzi kunyumvishije sanzwe. Urahamya ko ibihumbi 12 se bitikubye nka gatatu? Wowe twebwe tujye tureke gukora Nibishake byikube karindwi. ariko nawe ntiwemera ko ari ibihumbi 12. Nawe uremeza ko bishobora kuba birenga inshuro 3. Urumva batumye n'umuntu umwe muri Amerika, ingabo imwe ya Amerika ishobora kurangiza ziriya ntambara. Wabonye yuko bamubajije yuko isanzure, fungura mike tuganire. Ndikumva. Isanzure, mufite ingabo muri Kongo? Yes. Ngo I don't know. Uri kuvuga ngo iki? Navuze ngo babajije abanyarwanda ngo mufite ingabo muri Kongo? Ngo I don't know. None wewe chief and staff nugu tutabizi. Ngo I have too many things. Too many. I don't know. None. Ubwo nukuvuga ingabini Evo mure. kurangiza Evo mure. waruvuze ya Amerika. Ntabwo deal ya Amerika Evo mure. yaba ari uko haba hari Ari kukumva. Yes. Yes, bari kuguha ariko Yego Patriot, turi kumwumva. Yego Patriot. Ndamwumva. Nari mvuze reka ari ikiganiro nshaka gukina hano Yego. Cambaye haga yakoze Mm. kanze gatoya bati ibiri bitunganye buvuga nimara kwitunganya ndakubwira. Okay. Twaza tuganira. Nico nifuza ko tuza gusorezaho tucumva. Isanzure. yego ndahari. None urabyumva gute ko Amerika ishaka gukorana deal ya ganya na Kongo? Mu Rwanda hakaba kampani ya Amerika, kampani iyungururira ni ukuvuga ngo bakodesheje ubutaka, bazashingamo kampani yabo iyungurura, cyangwa sinzi ukuntu nimba ari itunganya ye amabuye y'agaciro fwe final. Igikurikiyeho bwira ingabo zawe kuva muri Kongo. Ibyo ngibyo witwaza wewe kuri ingabo muri Kongo. M23
muri kantonema abazaba bari korofayini yo kuba bakwinjira igisirikare cy'umwuga cya FARDC, igisirikare cya Kongo. Tuzabireba bayidantifiye nimba nta ba infiltre barimo, nimba ari abana b'abakongomani bafite imyaka ibemerera pana, hari imyaka itemerera kwinjira ubu nyine igisirikare cy'umwuga cya Kongo cya FARDC. Ntabwo ari ugupfa kwinjira, ntabwo ari ugupfa guseseramo uko wishaki. No, ngo twagize ngo umutwe ngo urumva ngo natwe ngo twafashe ngahangaha ngo naha ngigoma ngo bashizeho ngo ba Wilimanzi aba homeless, urumva bagenda birirwa hariya ku biswi n'udukofi tumwe tutazi iyo dukorerwa ngo naba guverinere. Urumva uzi gutera ariko mana we, ariko abantu bazogira ubwenge cyane. Uzi gutera ngo wafashe igihugu ngo wateye guverinere kude isanzure, ngo uteye guverinere, abandi batera ba perezida kudeta. Ibyo ngibyo amaboko izanya azamura kuko bakoresheje imbaraga, ariko abandi ngo bateye guverinere kude, ngo na guverinere ngo wasudikira. Mugani wa Sematama generale wanyu uzunanirwa kuvuga Sud Kivu akavuga ngo Sud Kivu.